in San Fernando Centro, Istong mika trafficking Mexico, mika trafficking San Fernando, ay king nano na lagyo, Bacolor, mika traffic king MacArthur Highway, meten ing traffic talagang bisa ka tali, miras na niya talaga yung intersection, nung nuka rin talagang dakala rin sa Ken. Nano yung volume da rin sa Ken ngeni? Ken San Fernando, base ken pamag-aral yun. Ken pong during the rush hour period, ma'am, kabuuan po. Atin tamo po kasing 5 or 6 traffic zones king San Fernando. Okay. So during rush hour What po... are the traffic zones na sasabihan mo? Sige, sabihan mo lang. Metong-metong. Muna po yung king intersection. Okay, that's one. Pong Lazatin Flyover, St. Jude, ini pong Kellis Junction, yung pong king Tagulod, ang po yung king San Jose. Yung Kellis Junction, yapin yung Palawi. Yan. Opo. Sige. So, in San Fernando po kasi kulang niya po talaga road networks. O po nang kaya ngayon kasalukuyan, gagawan daw pa po rin kaya katamong major thoroughfares. Then, pong kaya katamong awsa na road feeders, gagawan dala naman pong kasalukuyan. Pero kasi dapat inilawen niya from a bigger perspective. Yes po, apo. Uling in San Fernando, Bisakat Ali, kaya nila naman dadalan, deng mumunta, Sambales, Olongapo, Bataan. Opo. Yapin MA pwedeng itrato niya as an ordinary junction or a pit stop of some sort. Mumunan dili kabisera niyan in San Fernando. Makanyan. In fact, it is the heart of Central Luzon. So, pwedeng itrato as an ordinary city. Deng mag-converge Kenny, I understand. During the day, 350,000, during the night, 350,000 lamo reng residente tamo. Nung lawen mo, rem Fernandino, dapat miraras la ka nung 1.5 million. During the day. Daratang atawo during the day, ketik in San Fernando. And lawen mo retang 1.5 million na reta, no man mo kabud mo lalakad dito. Diba? Makasakyan la reta Yung sasabihan da rin aliwa, sobrano kanu karakal deng saken. Uli na nitang ing problema tamo latang mass transport system. Kasi you're saying kulang ta road network. Pero nung lawen mo, ding road network kasi, although keng observation, kayo talaga yung expert na mag-aral, Ken, so I will not try to dispute that at this point in time. Pero mas dapat ing gobyerno mag-invest ya talaga keng mass transport system. Makanano yung panigobra nita keng kaya kayong strategy map. Actually po, ngayon kasalukuyan, ma'am, mayari na itang kaya kaming procurement ketang awsa na traffic impact analysis. Okay. By the end of this year po, magkanda kami pong makanita. So, dito po makasawap yung Maragol at mag-focus kayo po kanini, karening aduang, deni pong awsan tamong arterial roads. Apin po yung MacArthur, ang po ining Jasa. Uri na po sabihin ng arterial roads, ilapin pong kukonek rin inter-province. So, gawa kayo pong pamag-aral, Ken, bang kanita naman po, adi na nila pong appropriate intervention. Kaya bine po kanyan, Ken, mamit ang keng mass transportation. Ini, sabihan, Ken, observation, Ken, malambat ko na yung observation, ini. Uling balo mo naman na po nakadwa na may involved ko naman keng traffic, kaya niyang opisina ko kanita yan, at karin nakakayabeda kayo, this city administrator's office. Kulang ko manpower. Kailangan may organizational intervention mo naman keng local government unit. Dapat naman yung local government unit ayusan niya naman yung kayang manpower complement, yung kayang personnel complement. Koditak? O kasi halos ala akong nengkay niya, magreklamo ko nengkay, usanda ka, nengkay, chat da ka. O kulang la rin kay, kulang la rin kaya kayong traffic enforcer. Yan yung kasalukuyan, ma'am, rin kaya traffic enforcers may po $104 lang. Actually, miragdagan po rin upon the incumbency po ng Mayor Vilma. Oo, balo kita. Pilano kasi rin may dagdag kasi kinuwento nung Mr. Darius
Hizon yung in-interview Ngayon po magkamali at tina pong 15 may dagdag. Ngayon po kanya na tinakyan na naman pong paratang mapilang personnel. Very sensitive naman po kaya pamangailangan mi po Mayor Vilma. Dapat only pong as naging karala activity in munisipyo. Kasi po alim mo po trafficking kagobaran me. Ngayon ganaganang activity in San Fernando pakialaman nila po because of public safety. So po tangay po mag-strategize na kami. Pero what about the police? Intindi ko kasi bala mo neng kahi ing pulis nung alang milyaring bala mo krimen king dalan lalulub king eksena. Uso pa ba itang dem pulis alalang pakialam king traffic? In partnership po king PNP usually gagawaya mo po talagang ating traffic accidents po I am interested to find out nung may improve na ba itang participation da rin kapulisan. Paulo. Sabat ko, milyari na yan Pepayaos de Sangguniang Panlalawigan. Vice Governor Lilian Nanay Pineda. Pepayaos na yung Pepayaos na yung PNP. Yung Provincial Director, Colonel Basilio, ang pupuno naman ng LTO. Kasi may traffic inanay, kita pa mong bakulod. Tinuko din traffic at Nilwal. Ngayon Vice Gov yan. Vice Gov yan. Ngayon, nga mano na, ang talo rin, pulis nga na. Nung kulang ko pala personnel kay city, na. O tayo la papalwalan din pulis. At karina, milyari, itang pinosisyon na rin abalita tayo ito, Chison na ating pinosisyon kayang lasatin kayo, flyover, mupin, bala mo tayo maging consistent. Ningas kugon. Nga nang may call attention, ating tinalakada luwa-dwa kitang nasa team flyover. Actually siguro po maniyaman po talaga ningas kugon. It's really the number of the PNP. Kulang lang naman. Kulang na po talaga. Okay. Ano niya po, andiyan pong burida nga maging consistent la pong visible na kendalan, pero ulinapin po nitang discrepancy na nitang kasing ratio da rin. Kaya kasalukuyan po ata, lulto po, for every 1,500 citizens, metong niya pong policing kantidad na What is the ideal? Sasabihin na po ata, dapat 1:700. Hindi ako pa magkamali. Kasi imbalo ko, yung backlog kem bilang da rin, itang kakulangan ka rin bilang da rin pulis, talagang nung gawan da rin pulis yung karelang obra, darin talagang detan tao da kulang la naman. So it all boils down to kulang la rin mag-enforce. Kasi on your side, kulang la rin mag-enforce. Kan side na ng pulis, kulang la rin mag-enforce. Karen mo naman na nanula parewang waring ahensya na ng gobyerno ng ating kinalaman keng ating kabaluan ka rin kay LTO na ano po. Kakit ko lang ng kay ring manyakap. LTFRB po. LTFRB. HPG. Baka niyan. Po tagalang, you are not able to put your acts together mo rin. Alam mo naman makanyan. I mean, dimdam ko niya kasi why not create a task force to address itang problemang ay ating kayong ating milyaring resolution kaya tang meeting napon para makapanalakad metong more or less a more permanent conferential or consultative or coordinating body para ma-address yung traffic. Actually po, may palwalya po nga direktiba yung Mayor Vilma na ito po, creation of a task force po. So, kaya bela po sigurado kaya katamong Jennifer Personnel, po yung kaya katamong City Engineer's Office. Actually, burida lang po yung king money but private sector. Uli nga tamo po kasi nga sa King City na itang project monitoring committee. Ma-involve niya po ini. Baka ita pong check and balance ka rin ang gagawin da kendalan at ila pong participation. At saka kasi private sector, public and private sector partnership, tatandaanan ko kanita talagang yung mangobye, Edith Chua, King Slamber, wari traffic sa rin house tamo kaya kanita, But that was a long time ago. Pero sabihan, almost 20 years ago kasi mag 17 years na ako, Kenny.
So almost 2 decades ago, di takla pa, ela pa makanian karakaldeng volume da rin sa ken. So, ika, ating kang pantauling salita para ka rin manalbe, baka nita, i-assure mo lang na you are on top of this situation and the city government under Mayor Vilma Caluwag is not, aliya magpabaya, kaya rin pisasabihan na yun Yes po, Ma'am Sonia. Muna po, talaga pong manyawad kay Maragula Dispensa, karing kay katamo pong motorista, karing daranasan na pong traffic. But again, pakisabi mi pong parati, itang we are not asking for any sympathy, but we are asking for understanding po. Na talagang, kami po, po burin talagang matraffic. Po, kasi, then pong motorista, nung buring matraffic, ilamanayla po karelang sakyan. What more, kaming makabilad kami. Nga talagang mas po buri ang traffic. So, impangako mo po, itang gawan mi pong agyumi, deta pong ditak pamagkulang, address nila po, at detang kakulangan mi po ang logistics. May naman pong full support ni Mayor Vilma, and hopefully po, ngayon daratang Christmas season, anticipate niya po ini, sakaling may ka-improvement po. But then again, kaya po patugot, kaya kami pong obra. Okay, dakala salamat kay pamanagon mo kay program. At sana eka sa asawang magbalik, pabalik-balik kaya kaming istasyon. At makipagkwentuhan kaya kami uling maragulyang bage nung ika mismo ing magsalita at daramdaman at ayal benda ka reng memalen. Thank you very much, Brother Louie.